هن غم الهنكو راست راست نشانه تمن مروانن. لکردستانی جی غم نمروین پیرو کال کوپاله. هندکارن دست هر شوانک آنجی گاوانک تجیب بینن. کوپالن کو جدار گوزتین چکرن یک جتایبتی هری نافدار هریما خلاطیه. رنگین ولات دوی برنامه ده و بری خو بده یک جتایبتین ولات ما کوپالان. او بتایبتی جی کوپالن هریما خلاطی. د ژیانە کوردستانیان ده خوازا خودی جیەکی گرینگە. وەلاتیان هەر تم ji bermahîkên xwezayê amûrên ku di jiyana rojane de bikartînin afirandine. Bi vî awayî tu caran zirar nedane xwezayê, lêbelê xweza bûye qadeke sûd jê wergirtinê. دیروکی د مروان هر تم بخوره دارک گراندنه. اف دار هر چی قاس جبو سوکرنا مشی هات به بکارانی جی جارنان جبو هن تشتیندن جی هاتنه بکارانی. بدمی را بجیانا باجاری را دارین دستان ده هیدی و گوهزینه گوپالان و جبو آلیکاریا مشا پیر و کالان هاتیه بکارانی. هر وها شوانین لبر پز و گاوانین لبر دواران جی و آموری جخوره کرنه هبالبنده کی لچول و بیاران. جبر ویکی جی چیکرنا کوپالان بویا پیشک و تفلقادا بازرگانیه بویه. جبر جهی وی استراتژیک هری مخالات هر تم بویا ناوندک بازرگانیه. جبر ویکی لوی هرمی و لدردوروی هم گلک میمارین دیروکی هاتنا آوا کرن هم جی جبر چوین و هاتنا سردیران ولاتی فیری گلک زناعتان بونه. پری جاران جی چاند و هنر بدلیسه آنگو یا کردستانی لباجار و ولاتین دردور بلاویه. یک جوان طیبتین خواسر این خلات جی کوپال کو جدار گوزیتی چه کرنه. لکردستانی مروف بری خود ده کیجان باجار و هرمی راست چاندا بکارانینا کوپالانتی. هرچی قاس بپرانی جی آلی پیرو کالان و ور بکارانی جی دبه که مروف ده دست شوانه که ده داره که ببینه که وکی کوپالان بکارانی به. جسرده من بری و دناف چاندا کردان ده کوپال خودی جیکی گرینگه. حتی او قاسی گرینگه کو کوپال جارنان بونه دیارین گران بوها. گر کوپال جهری مخالات هات بکرین او دبه دیاریه که وات دار. نها امبری خو بدنه دکو افدارا نوازه چواتی چکرن و دار چوات به کوپال.
Zamanê berê kopal tevahî bi hunera destan dihatin çêkirin. Li gorî kopalên vê demê têne çêkirin, cudahiya wan zirav û dirêjbûna wan bûn. Çêkerên kopalan vî hunerê ji mezinên xwe hîn bûn. Ew jî hîmê zarokên xwe kirin. û ev huner bi vê awayî heta roja me hat. Çêkirina kopalan yê bi vê awayê klasîk, alavên taybet jê re navê kêrekbaş, agirekî ji qirş û qalan pêk tê, dareke stûnî û hunera destan ji bo hilberîna kopalan besin. Destpêkê darekî bi kêrhatî tê hilbijartin û hêjk û tere li ser tê xebitandin. Li ber agir tê girtin û vê darê dikewînin. Piştî li ser agir baş germ bû, dar tê tewandin. û ji bo teşe bigire demekî wisa tê hilanîn. Herî dawî qalikên wî tên paqijkirin û qeşartin. Ev rêbaza klasîk a çêkirina gopalan bû. Lêbelê di nava demê de ev rêbaz hate bi paşxistin û kopalên modern hatin çêkirin. Niha jî em li bajarê Xelatê kopal çawa tê çêkirin berê xwe bidine. Darên guzêk û hişbûne an jî ber bi hişbûnê ve tên birîn. Kopal bi piranî ji darên guzê tên çêkirin, lê hin kes bi darên gilyasê jî kopalan çêdikin. Rayên dara guzê zêde ne û qayîm in. Her wiha sîgal an ku cîlayê baş dikirin. Kalîteya kopalan baştir dibe. Ji ber vê yekê jî dara guzê bêhtir tê bikaranî. Xweza tiştekî wisa ye ku xwe bi xwe zagonên xwe diyar dike û nahê le tu zirar bigihê wê. Bilê, mirov dikarin ji xwezayê sûd wergirin, lê da ku serdestiyê ji xwezayê nestînin, zagonên xwezayê di meriyetê de ne. Di çêkirina kopalan de jî mirov rastî van rêgazên xwezayê tê. Ji ber ku darên ter bi kêrî çêkirina kopalan nayên, divê darên hişkbûyî werin bikaranîn. Bi vê avayî hem zirar nagiha xwezayê, hem ji mirov jê sûd werdigirin. Darên ku hatine birîn di dirêjiya 110 santimetreyan de tên birîn û firehiya wan jî bi qasî di 2.5 santimetreyan e. Li aliyê serê gopal bi piranî darên reş ên guzê tên bikaranîn. Dirêjiya serikê kopal bi qasî 5-6 santimetreyan e. Ev perçe bi hev ve tên zeleqandin. Hemû perçeyên kopal bi saya bi zimanekî bi hev tên girêdan.
لسر گوپالان نقش و خیزن جور به جور هنه. لگور هن چافکانیان جوره نقشن وان بقاسی ست حبینه. پرانیا وان نقشان وگی قالب آماده نه. پشتی کو گوپال دخن قالبه کی بسایا کارتیکان دین پاکش کرن و نقشن نسر وان خوشکتر خویاده بن. دسرده من بری ده اف نقش نب قالبان دهاتن چیکرن. هر گوپالک دبر دستین هستین را در باست بون و هر هسته که لگور دل خواه گوپال ده نقشاند. دسرده من بری ده بهتر مدل کلاسیک آ گوپالان دهات بکارانین. دو مدل کلاسیک ده دسرکی گوپالان ده تو فیگور و نقش توننه. لبلی دروجه مده لسر هر گوپالکی فیگورین جدا هنه. هنکس ده سرکن گوپالان ده فیگورین هسپان دخوازن. هنکس ین بماسی. سرکن گروور ین کو چویک لسر وان هاتنه قوارتن جی هن جورین دن این سرکانن. بحث کرنا وان پیواجوین چیکرنا گوپالان هرچقان حسان بخویا کرن جی چیکرنا وان نه اوقاسی حسانه و هستتیه که دخوازه. وەک خویا دکە کۆپاڵ وەکە بەرهەمێکی vê erdnîgariyê ciyê xwe di nav rengên welat de girt. Ev dara newazê di nava salan de wê hêj gelek caran hevaltiya mirovan bike û demên dirêj wê xwe li ser piyan bigire.